بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe, mi yetti allahu subhanahu wa ta'ala o allahjo handuduɗo e yettoreji ɗin ɗi fo majji. mi duwanike nulaɗo meɗen on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, kamɓe e ɓengure maɓɓe e wondi e maɓɓe e kala ñentinirɗo ɓe no moƴƴiri ha ñande yawmal qiyama. iɗen jokkito yewtugol ko fuɗɗinoɗen kon, yewtugol ko yowodiri gurdam ɓeɗo wondiɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam, tawete ɓen ko lontino ɓen nayo ɓawa nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe feƴƴinde, ko ɗum woni aboubacrin siddiq, umar ibnu al-khattab, uthman bun affan, ali ibnu abi talibin radiallahu anhum ajmain. aray noon en yewtino fi gurdam aboubacrin siddiq seeɗa e muɗum. en ari ha en yewti no aboubacre lontorino ɓawo kadi ɓe lontade murtugol arabu yoga e arabuɓe yalta kadi al islam, e ko honno kadi aboubacre haɓir ɓen ɗon ha surire arabu ɓen ɗo wawi hentinade wona nokkeli taweteɗi kaka julɗo rewata allah subhanahu wa ta'ala tata hula hay hunde. joni noon ɓawo aboubacre ni siddiq gaynude fi ɗum ɗon, hande kadi ɓe fewtini koneli julɓe ɓen telemma ɗiɗo nokkeli ɗiɗi jani molanaɗi feendo wati maɓɓe, ko ɗum woni Irak e Shami. aray noon aboubacre ni siddiq o windani Khalid ibnul Walid ɓatakuru, o windani mo ɓatakuru, o yamirimo yo o yahu e leydi Irak ndin. tawi lanɗo laaminoɗo on leydi Faris ha hewta leydi Irak wiyeteɗo Hurmuz, tawi oɗo o muuɓi kankadi koneli molanaɗi fi dartagol ɓeɗo julɓe e nder leydi Irak ndin. Khalid ibnul Walid radiallahu anhu ɓayru nduɗo ɓatakuru hewtimo, o nangani lawol yahugol leydi Irak. o ari o fottidi e ɓeɗo farisiyankoɓe e nokkure nde no wi'e Kadhima, nokkure no leydi Irak wi'etende Kadhima. woɓɓe goo no wi'i ni nden nokkure ka wi'eteno ɗon Kadhima ko e nder leydi Kowet ndin woni fewndo ɗo. on andi Kowet e Irak ko leyɗele ɗiɗi cirnuɗuɗe, bi mana sa yalti Irak, Kowet no sera maɓɓe ɗon. woɓɓe wi Kadhima ka hare ngen waɗuno ɗon hakkunde sahabajo on Khalid ibnul Walid e sahabaɓe wondunoɓe e makko e jama julɓe wontudunoɓe e maɓɓe e ɓeɗo fursiyankoɓe ko e nokkure wiyete nden Kadhima, nden ɗo noon nokkure fewndo ɗo ko e nder leydi Kowet ndin woni ko jeeha. ɓe piiri ɗon hare molanage waɗi ɗon jamaroɓe molanaɓe e nder saffe julɓe ɓen feeñi ɗon, sabu wakkilare maɓɓe e doole maɓɓe e cuucal maɓɓe, no tawano e ɓen oɗo sahabajo tedduɗo maketeɗo Al-Qaqa ibnu Amrun Tamimi. ɓayru gerengen tiiɗi nge wuli, ɓeɗo fursiyankoɓe ɓe dogi, ɓe foola, ɓe dogi. julɓe ɓen wonti ɓaawo maɓɓe hino jokkita ɓe wara ɓe. julɓe ɓen hendi piiji ɗuɗuɗi ko ɓe arduno e muɗum immorde alaji maɓɓe waɗirɗi hare, ko wona noon e pucci maɓɓe ko ɓe arduno e muɗum. julɓen hetti ɗum woni kono heeri. ɓawti ɗon aboubacre ni siddiq no tawa kadi e golleji jani ɗi o waɗi e lontal makko, o windanno oɗo sahabajo tedduɗo Amr ibn al-As radiyallahu anhu, o windanimo ɓatakuru,
o wi'imo miɗo faalama naɓude e nokkure ka ɓurma e moƴƴande ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum woni miɗo faalama naɓugol leydi Shami ndin waɗoya jihadi on an kadi ton. Hari ara nun kadi si wi'ama Shami nini e carte fewndiɗon nini e adna on ko Syrie e Palestine e Ordon e Liban, ko ɗi nokkeli ɗo wiyeteno Shami fewndo maɓɓe kamɓe sahabaɓen. Woɓɓe goo wi e nokkeli goo e nder leydi Turki ndin no tawa e ko wiyeteno Shami. Aray noon Amr ibn al-As oɗo radiyallahu anhu ɓayrul ɓatakuru Aboubacre ndin hewtimo o maaki kanko Amr ibn al-As o windi kankadi ɓatakuru goo o naɓani Aboubacre ne Siddiq o maaki ton haray min komi dagawal jeyangal e dagaje l'islam ɗen. An lanɗo on ma an lontiɗo on nulaɗo ɗa wawilan fewtinirde no kala ka faalaɗa yomi yaaru mi waɗa jihadi komi pere. Aboubacre ne Siddiq weltori on ɗon leetere moƴƴa. On sumanta Aboubacre waɗani humani yogaɓe drapoji fi waɗugol ngol jihadi e nder leydi Shami ndin. Andi ko leydi yaaju ndi janɗudi, par ce que ɗi peyji ɗi kontuɗen ɗo fo si hawtodiri aray ko nokkeli yaajuɗi Syrie e Ordon, Jordanin fewndo ɗo, e Palestine e Liban e goɗɗum e nder Turki, ɗum ɗo fuu wiyeteno Sham. Joni noon Aboubacre ne Siddiq immini Yazid ibn Abi Sufyan oɗo o naɓirmo hella saare Dimask nden capital Syrie ngal fewndo ɗo. O immini Abu Ubaidata ibn al-Jarrah o waɗiri on ɗon yo yaaru hella saare goono e nder Syrie nini wiyetende Hims. O waɗani Amr ibn al-As o wi on ɗon yaaru e nder leydi Palestine ndin fewndo ɗo. On sumanta o immini ko wallito Yazid ibn Abi Sufyan Shurahbil ibn Hasana, ko wona noon kadi Ikrama ibn Abi Jahal, ɓeɗo fuu no tawano e hooreɓe ɓen naadugol islam e nder leydi Shami ndin, ko ɗum woni leydi Syrie ndin e Ordon e Palestine e Liban fewndo on waati. Joni noon julɓe ɓen tawi ɓe fof maɓɓe si ɓe hawtodiri andi ɗo ko ɓe yani ko Yazid ibn Muawiya e Amr ibn al-As e Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah ko ɓeɗo. Joni noon tawi ɓeɗo si ɓe hawtodiri ko ɓe jogi kon fo e koneli andi haɗi ɓe senditi, si ɓe fo noon si ɓe hawtodiri ɓe feƴƴata guluje 27,000 personnes yimɓe. Joni noon ɓe senditi kadi nder on 27,000 kadi ɓe moɓodira nokku gotum, mo kala e maɓɓe no sengo, groupe kala no sengo go. Tawi noon ɓeɗo annasarankoɓe wonnoɓe Syrie on no wonnoɓe Shami on waati, tawi konu maɓɓe ngun no wawi yottade telemma 120,000 personnes. Andi tawi ɗum ɗon no ɗuuɗi ɓuri ɓe laaɓiji boyi, kamɓe ko ɓe 27,000, ɓeɗa noon no yeehi 120,000 personnes. Aboubacre radiyallahu anhu ɓawo humpitike ɗum o yii yoɓe moɓodir ɓe hawtodira ɓe wona hande kadi konu wotu julɓe ɓen. On 27,000 ko senditi ɗon, joni ɓe hawtodir ɓe wona konu wotu fi yoɓe wawo dartade 120,000 yimɓe e wonɓe arde fi e sahimbingol ɓe. Aboubacre ne Siddiq kadi o immini kadi o nuli kadi o naɓi ɓatakuru kadi ko ɗon o windi letere o naɓani Khalid ibn al-Walid, tawi Khalid ibn al-Walid no hella leydi Irak ndin. O yamirimo o iw Irak ton o ara Syrie o ara Shami wallitagol julɓe wonɓen Shami, yani o iwda e konu makko wongu ton o senda ngu pecce ɗiɗi, o nder mo jogino konu ton o senda ngu pecce ɗiɗi. Woɓɓe goo habbomo Irak ton, ɓen ɗon reena ko julɓe ɓen heɓi kon ton e ca'i e konu heriji, ndeya feccere goo groupe goo arda e makko wallitagol julɓe wonɓen nini e nder leydi Shami nin fi jihadi on. On sumanta Khalid ibn al-Walid kanko kadi ɓayru ɗum yottikemo, o eggi o iwi Irak o ari e nder leydi Shami ndin, ɓe fotti e nde ɗo nokkure ma'rakat Yarmouk, woni gere moola nange, piiro moola nango
julɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala foolini ɓe e ngen ɗon gere kadi ɓe fooli he ɓeɗo heferaɓe no tawano kadi ɗon e hollunoɓe cuucal reedu ɓiɗɗo Abu Jahal on. ɗen andi Abu Jahal no marno ɓiɗɗo kanko e hoore kanko Abu Jahal ko sakki ko dina l'islam fo o sakki fino dina kan yarra yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ka yurmede makko o waɗno oɗo ɓiɗɗo makko wiyeteɗo Ikrama ibn Abi Jahal o silmi o naati kal islam. oɗo sahabajo tedduɗo e ngen hare ɗon tawi mo tawda e julɓe ɓen e ngen hare ɗon o jippi ka hoore puccu makko o wi'i min Ikrama mi haɓi nelaɗo e nokkeli ɗuɗuɗi. nde tawde Ikrama oɗo kanko o e gurdam ben makko Abu Jahal tawi himo wontide ben makko haɓugol nulaɗo. ɓaabaɓen makko warama o jokkiti laawol ben makko ngol fi haɓugol dina l'islam ha Makka uddita. ko ɓa Makka udditama o naati kal islam. joni noon o yewti ɗum noon o wi min mi haɓi nelaɗo Allah on e nokkeli ɗuɗuɗi ha Allah moƴƴurke an natugol kal islam. miɗo wadde hande jihadi fi sabilillah, mi doga hande ɗo mi doga. o wi mi dogata ɗo. on sumanta o naati hakkude saffi e julɓe ɓen o wari ɗuɗuɓe maɓɓe ha e nder ɗum kanko kadi o wara o sahimbina ɗon radiyallahu anhu wa arda. haray no wirɗen noon julɓe ɓen ɓaɓe wawi folde ngen ɗon gere ɓe ari ɓe naati e nde ɗo nokkuɗe nokkeli ɓe ɗo yani heferaɓe annasarankoɓe tawi ɓe mari ɗon église molanadu indu wi'e Yohanna. julɓe ɓen sendi église ɗum pecce ɗiɗi. ɓe waɗi feccere goo juulirde, ɓe waɗi ndiya feccere ɓe accani ɓe ɗon e annasarankoɓen heddinoɓen ton. ko wona noon kadi nden ɗon juulirde nder julɓe ɓen adino hendade ɗon e nder leydi Syrie nin. on nokku ɗon nde mo ɓe waɗi juulirde e nder leydi Syrie nin e nder capital Syrie ngal ha ɗo ni nden juulirde no ɗon hinde wi'e nini Jami'u Dimashq. nde wi'e nini Jami'u Dimashq. ara noon Aboubacry ni Siddiq radiyallahu anhu no mi yewtirno noon e yewtere an aranere nden lontal maɓɓe ngal juutano ko telen duuɓi ɗiɗi e seeɗa. aray noon kamɓe Aboubacry ni Siddiq ɓawoɓe lontade ɗi hareji ɗo waɗa ko ɗum woni hare waɗugo ngen hakkude taw ka suurire arabu ɓe murtunoɓen ɓawo ɗum ɗon feƴƴude lontal ngal tabiti ɓe immini kadi yani yahay ɓe darto ɓeɗo annasarankoɓe maɗum ɓeɗo ɓe wona julɓe e nder cae hedditiɗen e cae aduna on ko ɗum woni hella leydi Irak e leydi Syrie ko ɗum woni Shami fendo maɓɓe. ɓawo ɗum ɗon fuu ɓe tabintinde ɗum ɗon ɓe hentinde laawol ngol kamɓe Aboubacry ni Siddiq ɓe nawni noon hande kadi nawnare e fatunde ne maɓɓe nen yani nawnare feƴƴingol. aray noon ɗum ko hawri ko hitande 13 fergu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Aboubacry ni Siddiq ɓe nawni e nder saare Madina nden ɓe feƴƴini e nden hitande ɗon kadi ɓe feƴƴini kadi e nden hitande ɗon kamɓe Aboubacry ni Siddiq ɓayru ɓe feƴƴini ɓe wattina seranulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. andi no andirɗen no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama kaka nder chambre nene Aisha ko ɗon woni ko ɓe wattina. Aboubacry ni Siddiq ɓa kan kadi o feƴƴini o wattina seranulaɗo ɗon sallllahu alayhi wa sallam ka chambre nene Aisha. e gannon nene Aisha ko gueɗal Aboubacry ni Siddiq bimana nene Aisha ko ɓiɗɗo Aboubacry ni Siddiq o feƴƴini o wattina e on nokku ɗon tawi ñande o feƴƴinde mo mar duuɓi 63 63 ans yeru embere duuɓi ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wuuri ɗin ka gurnan ɗo kankadi ko berɗin ɗon woni ko wuuri. non toro Allah subhanahu wa ta'ala yalla yurmin oɗo sahabajo tedduɗo waɗa aljanna werde makko. ɗum ɗo ko seeɗa e ñoggande ko yowodiri e gurnan Aboubacry ni Siddiq ko aroyta kon kadi en yewtay kadi ko honno Umar ibn al-Khattabi kan kadi yani ko honno wonirno alhaali makko on kan kadi adi l'islam ko wona noon kadi ɓawo o silmude ko wona noon kadi yewten kadi ko honno kan kadi o lontori e ko honɗum woni ko feƴƴi e lontal makko ha kan kadi ka o feƴƴini ɗon radiyallahu ani sahabati ajmain. haɗaɗen hatta ɗo hada wa sallllahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.